Kak, kakak, Apa bae ke lek? Orang gikun marah bojang lo celokan menolong. minta apa seneng kok melibet Mak le bedok menolong. Cok hidu marang saya melaki dan meli boleh. tak cocok bedek roga dek remria tang mata temu bintar deh kak. Aru boleh nggak din marpuk arwah. Bedok apa nan maru aje? Arwah apa nyaman lah ker dari pokon. Ker Jadi male bedok ker dia. benih ker kak. Aduh skincare. Beremper kena jadi ya. Arwah bilang marpuk aman le ngocak telur seket. Jadi sebiasa. Abu, telur seket. Abu jaga beli tapa jole telur tedo le. Bumun kaki juga wah kalau betukan melolo. Binin tak tindat timun deh ya. Aduh tin makai tak ratin le. Mbak beli bedok sampai seberi. Jok pokon tuling kau minta pesen lah. Bedaki kok deki. Tak tahu kesusahan orang bodak. Ku tahu lah. Dia lah pun ngapun. Cakkan leer ngolpa sih dan. Tahu. Le sampai mekel le. Ana wala talo an ngade urang aku jurunggut. Mar kan di pikiran tu orang. Saya nggak minta deki ya. Dule, ma berian kebareng dalam gak kele. Tino torot. Mereka deki mana om jadi. Aduh cek daerah le. Aduh. Ya kah. Kami telur atau ya. Ya. Lo iya lah. Tak ada itu yang beli kok kaki. Oh, orang bini papa nongkur ya.